Servotech je porodična firma koja uspešno posluje punih 20 godina. Bavimo se razvojem, projektovanjem i proizvodnjom različitih vrsta presa, kao i kompletnih proizvodnih linija krojenih prema zahtevu krajnjeg kupca. Industrije u kojima radimo su automobilska, avio, papirna, prehrambena kao i namenska industrija. Servotech raspolaže sa više od 6000 m2 proizvodnog prostora u kojoj su smešteni projektantski biro za mašinsko i elektroprojektovanje, tehnološki biro, proizvodni pogon, centar sa raznim tehnologijama mašinske obrade i odeljenje montaže i ispitivanja. Mi spadamo u velike potrošače električne energije i kao jedan od aspekata unapređenja poslovanja prepoznali smo ugradnju solarnih panela. Verujemo da su solarni paneli, budući da kao pogon koriste energiju sunca, imperativ u gradnji održivih objekata i uopšte održive budućnosti o kojoj svi imamo odgovornost da mislimo. U 2021. godine smo se odlučili da investiciju i izgradnje solarne elektrane poverimo kompaniji Energous, koja je taj posao obavila veoma uspešno i u dogovorenom roku. Hvala im na tome.